wach Nyasaye mondo iketi joot. Iliyoandikwa katika Matendo la Mitume 27 27 13 Matendo to wacho niya, aya ndogo 13 nasema, Kayambo milambo nochako kudho mos, ne gigalo ka gisenwang'o gima gidwaro, mine giwuok kanyo. Nokwang'gi e dir Krete. Bang' kinde matin yamo mar iti miluongo ni Eurakula nosiekonegi moa Krete. Notamo yie mwomo mi ok nyal wuotho kochikore tir, omiyo ne giweyo yamo oterogi ka yie noringo e tiend. Ka yamo noringo e tiend chula moro miluongo ni Kauda. Ne wachandore matek watwe yie matin. Kane giseting'e malo, ne gikawo thiwni ma gigudhgo yie, kendo ka giluor ni miti itergi e suti kama thany thany. Ne giloro tanga mi yamo notamore kamano, to nikech iti noriembowa matek, kinyne ne gichako wito gik ma yie noting'o olwarie nam. To chieng' mar adek ne giwito gir chiko yie oko gi lwetgi giwegi. Aboro matindo e achiel mar fweny wacho ni, Ruoth Nyasaye wacho niya, an e Alfa gi Omega, an Nyasaye manyalo duto, jal mantie kendo mane nitie kendo mabiro betie. Kendo mabiro. An owadu Johana, kendo an kaachiel kodu kuom Yesu e neno masiche, kendo e pinyruodhe, kendo e timo kinda. Amen. 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 Akiana saa jatumni omedwa mana mid matin kabisa mondo utuongezee mid kidogo. E thuolo matin Nyasaye omiwa ng'wono wago mbaka. Nafasi mchache Mungu atupe neema tupige gumzo. Kapok usaudhi ahinya mondo walam Nyasaye. Kabla ya muda kuenda sana tuabudu Mungu. Kech wach Nyasaye oseyal matek kabisa. Maana neno la Mungu limehubiriwa kwa sauti sana. Kendo waselamo Nyasaye nyaka ne chokruogni chakre. Na tumeshaomba Mungu tangia mkutano uanze. To Nyasaye oyie mondo wabedi ka e thuolo mogik. Na Mungu ametukubalia tukae hapa kwa nafasi ya mwisho. An jatich Nyasaye Geoffrey Uma. Ni mtumishi wa Mungu Geoffrey Uma. Wuodo Mondiko Owino. Mwana wa Omondi wa Owino. Onyuola Nyanza madiere piny Nyakach kamoro ni Jimoragen. Nimezaliwa Nyanza kule Jimoragen. Ang'amo war majaneno mar Yesu Kristo. Ni mlokole mshudaji wa Yesu Kristo. Umwaro gi changi pongro maler. Kwa wokovu na uponyi pamoja na kujazwa na Roho Mtakatifu. To kwarruok. Baada ya wokovu gi changi pongro maler Ruoth nowira. Bwana alinipaka. Kendo nomiya miche. Akanipa vipawa. E achiel kuom michego. Mmoja ya vipawa haya en yalo wach Nyasaye kendo puonjo wach Nyasaye. Ni kuhubiri neno la Mungu na kufundisha neno. Mane momiyo wan ka gotieno sani ka wariwore wachni. Hiyo ndio sababu tuko hapa tukiungana kwa hiyo neno. Nyasaye oseketo wadalani kochakore chieng' tich adek. Mungu ameshatuweka hapa kuanzia Jumatano. Sama nomok chokruok tich ang'wen be. Na wakati walianza mkutano Jumatano pia. Kendo wan ka e sabato mawatieko go ka kiny wanaluwo kiny Jumapili. Tuko hapa kwa sabato ya kumalizia, kama kesho tutafunga. Nyasaye ogwedh ji duto mosebetie chokruok. Mungu awabariki wote walioketi kwenye mkutano. Kendo chako med ting'o malo ka uwinjo dwond Nyasaye chako tim kamano. Azidi kuwainua mkisikia sauti ya Mungu mkitenda hivyo. En otieno ma Nyasaye ochokowa joma nok.
Ni usiku, Mungu ametusanya wachache mondo wawinj wach ma Nyasaye goye kodwa mbaka e odiechieng' mogik mar bedo ka otieno, ili tusikie jinsi Mungu anatuongelesha usiku ya mwisho ya kukaa hapa. Duogo to wanaduogo kendo, kurudi tutarejea tena e ndalo machielo ma Nyasaye noloso mondo wadug kendo dalani e yalo wach Nyasaye. Kwa nafasi nyingine Mungu ataandaa ili tukuje hapa kuhubiri neno. Nyasaye nyalo loso kendo ni duokwa kendo. Mungu anaweza andaa ya kuwa kurudi kwetu tena En konyruok mar ng'ama chielo, ni usaidizi kwa mwingine. E thuolo mokelo wane, kwa nafasi aliyetuleta, wan gi joma oseyudo konyruok e weche mosepuonji kendo moseyal. Tuko na waliyepata usaidizi kwa maneno iliyofundishwa na kuhubiriwa. Samoro ng'ato bende pod odong' ma idwa yal sani ni ema konye. Pengine kuna yule amebaki na maneno ambayo itahubiriwa sasa ndio itamsaidia. To samoro ng'ato bosedhiro mare to odong' matin. Na pengine mtu amesukuma yake na imebakia kidogo. Na yudo wach moro mana mar rieko matin. Nilipata neno lingine la maarifa kidogo. Ne ka ng'ato dhi e bucha, ya kuwa mtu akienda kwenye buchari mondo miye ring'o kilo achiel, apewe nyama kilo 1. To e paro mar jabucha mang'ado ring'o, katika wazo la mtu wa buchari ambaye anakata nyama, miyo ng'ado ring'o maduong', inafanya anakata nyama mkubwa. Kupimo kipache chunye ni manyalo romo kilo. Akipima kwa wazo lake la kuwa inaweza tosha kilo. To kodhi opime mondo wang'o kao ko nyal lwaro kilo. Akipima apate haiwezi katosha kilo. Kodok mondo chako ng'ado machielo. Akirudi kukata nyingine, ok obi ng'ado maduong' machal gi manong'ado. Hawezi akakata kubwa kama ile alikata mara ya kwanza. Onyalo ng'ado matin, anaweza kata kidogo mondo winjgo kabe kilo lwar, ili asihisi kama hiyo kilo itaanguka. Kurane madong ka penjora. Sasa nami ndio nimebaki nikijiuliza, ni kuom maduong' mokwongo gi matin chaere molwaro kilo. Kwa kikubwa ambacho kilitangulia na hichi kidogo cha mwisho ni gani imeangusha kilo? Maduong' mokwongo to gi matin ere molwaro kilo. Ile kikubwa ambacho kilitangulia na hichi kidogo ambayo kimeongezwa ndio kilo ianguke. Awacho kamano nang'o? Nasema hivyo kwa nini? Inyalo lamo Nyasaye matek kabisa e wach ni moro manidwaro. Unaweza sali Mungu kwa neno ambao umekuwa ukitafuta. Kendo inyalo lamo ka jonabi madongo biro. Na unaweza sali wanabii wakubwa wakija. Wach no miluor kabisa kaka Roho mar Nyasaye okele. Hiyo jambo uheshimu jinsi Roho wa Mungu imeileta. Nyalo gika time makoro Nyasaye wuotho gi ng'ama samoro pachi nyalo chayo. Inaweza fika wakati Mungu ametembea na yule roho yako inaweza mdharau. Samoro lambe bende tin. Pengine ombi lake pia ni mchache. Tajasaya saya jini kikwi par ni manok nyal konyi. Sasa mimi husii watu usije ukafikiria jambo hilo haliwezi likakusaidia. Onyalo yudi kisedhiro lambi kabisa to kata kamano kilo to pok olwar. Inaweza ikakupata kama umesukuma ombi lako kweli lakini kilo haijaanguka. To matin mimedo no, kidogo ambacho utaongezea nyalo miyo kilo mar wach manidwaro chalwar. Itafanya mizani ya ile neno ulikuwa unatafuta ianguke. Koro kibet piny kaka koro wan ka gotieno sani. Sasa ukiketi kama jinsi tuko hapa na usiku, kuna Nyasaye ni an ka mondo arad kodi. Ambia tu Mungu niko hapa nikutane na wewe. Nikech ok wayieng' e wach Nyasaye. Maana atushibi kwa neno la Mungu. Wasiku wadwaro pile. Tunazidi tukitafuta kila siku. Kendo kaka koro wan kani, na jinsi tulivyo hapa, ok ni jogi okoso gima dang' gitimo. Sio ya kuwa watu hawa wamekosa mambo ya kufanya. Bende ok awach ni gidak e mier maricho maditam gidhi ywe. Na sisemi wanaishi katika boma ambayo itawashinda kukaa kutulia. Samoro ng'ato wuok ka to kendo chako sude chokruok machielo. Pengine mtu ataondoka hapa azidi kwenda kwa mkutano mwingine. Samoro ng'ato bende ike ng'eny matame kata bedo piny. Pengine mtu ako na umri ambao inamzuia kuketi chini. To koparo Nyasaye, akikumbuka Mungu, to yie bedo piny ka ok onendi mondo winj gima Nyasaye wacho. Amekubali kuketi pasipo kulala ili asikie Mungu anasemaje. Koro bedo waka ok nobed kayiem nono. Sasa kukaa kwetu hapa haitakuwa bure. Nyaka nobed gi chudo moromo gi ng'ato ka ng'ato. Lazima itakuwa na malipo ya kila mmoja.
agombo mondo wakombaka kaluwore gi kaka kit piny obet kodwa sani. Ilikuwa natamani tupige gunzo kulingana na jinsi ulimwengu unakaa sasa. Kendo kata ka wakwano odiochiengwa mar 5 ka higa oseloko, na tukihesabu siku yetu ya 5 baada ya mwaka kuvuka, to agombo ni wagombaka kaluwore gi kaka chal mar piny obet. Ilikuwa natamani tuongee kuhusu jinsi ulimwengu unafanana. Wani ndalo ma joma ng'eny guro wechegi magidwa wuothogo e higa. Tuko kwa wakati ambapo wengi wanaweka msingi kwa maneno ambayo wanataka kutembea nayo juu ya miaka. Wan gi saa ma joma ng'eny wuoyo kod utegi kod miechgi kaka gidwaro Nyasaye higani. Tuko na jinsi watu wanaongea juu ya familia yao, jinsi wanamtafuta Mungu mwaka huu. To samoro wawuoyo gi failures, na pengine tunaongea na waliofeli. To ginie joma beyo kabisa, na wao ndio watu wazuri zaidi. Kech namba 1 gin gi experience mar lweny. Na nambari ya kwanza, hao ndio wako na ujuzi ya vita. Osego lweny mufel ka ok ogik e dwoko. Ameshapiga vita akakosa kufikia jawabu. To ng'eyo konde manowuothe kogo lweny mondo gige dwoko toko yudo. Na anajua yale makona alitembelea ili afikie usaidizi na hakupata. To chunye okotho mondo we ni koro kodwa lweny. Moyo wake haujakufa ili awache ya kuwa hataki vita. Podoramo ni Nyasaye no to nego wuwa kode kendo miyo mondo bed jaloch. Bado amekana ya kuwa Mungu anafaa kuzidi kumuongelesha ili awe mshindi. Koro mate momiango mboni mondo achal gima yao iliyofanyika baharini. Abe ajapimo nam machugi mon wuothe kaka pinywa mwadake. Nami huwa napima bahari jinsi wake kwa waume wanatembea pale katika hii ulimwengu tunaoishi. Jite mawuothe nam ok gin jolupo. Wengi wanaosafiri baharini sio wavuvi wote. Wan gi jo ala moand gi ochuno gi ni nyaka ng'adie nam ka gidhie pinje mamoko. Tuko na wafanyi biashara ambao biashara yao imewalazimu kuvuka bahari waende katika eneo nyingine. Wan gi jo mawuoth ema terogi mar dhie nam ka gidhi loka machielo. Tuko na wale safari ndio inawaelekesha baharini wakivuka waende ng'ambo nyingine. Eka wan gi jo mogolo yiedhigi oko kod gogo mondo gidwar rech e nam. Kisha tuko na wale wametoa nyavu zao waende watafute samaki baharini. Gino giduto en wuothe nam kod duogo gi dwoko manomiyo gidhie nam. Tumaini lao ni kuenda baharini na kurejea na ile sababu ya kupeleka baharini. Kurabaja wacho ni jomowuok e pinywa mar Kenya sani. Nami usema walioondoka kwenye nchi yetu ya Kenya sasa, wuotho chom kamoro achiel. Safari haielekei sehemu moja. Ibiro rado gi joma dhi Imbo. Utakutana na wanaoenda kule kusini. Ibiro rado gi joma dhi Nyandwat. Utakutana na wale wanaenda kaskazini. Ibiro rado gi joma dhi Milambo. Utakutana na wale wanaenda magharibi. E wuodhegigo nigi gik mopogore opogore materogie. Katika safari yao kuna mambo tofauti inayowapeleka. Wan gi joma tich ogole miechgi mondo dhi Milambo chieng' moro duoge mwandu. Tuko na wale kazi imewatoa bomani mwao waende kusini warudi na jawabu. Wan gi joma ohala imotero Nyandwat mondo chieng' moro giduoge mwandu. Tuko na wale biashara ndio imewapeleka ili warejee na mali. To wuodhego te wiro gi ji mopogore sach duogo. Na safari yote yanarejesha watu kwa njia tofauti wakati wa kurudi. E wuodhego wan gi joma nodhi dwaro mwandu to giduogo nono ka mwandu tok giyudo. Wakati huo tuko na wale walienda kutafuta mali na wakarejea bure bila kupata mali. Duogo to giduogo to mwandu mane gidhi manye ma ok giyudo. Kurudi wamerudi lakini hawajapata mali walioenda kutafuta. To eka wan gi jomo duogo to mwandu mane gidhi dwaro be giyudo giduogo go. Na tuko na wale wamerejea na wamepata mali walioenda kutafuta. To eka wan gi joma duogo to giduogo to mwandu be onge to giduogo ka gingima. Tuko na wale wamerejea na hawajafaulu kupata mali na wao wenyewe wajarejea wakiwa salama. Mano setimore ni joma nowuok rodi ka kodhi dwaro mwandu Nairobi kata Mombasa. Hiyo imetendeka kwa wale waliotoka hapa rodi wakienda kutafuta
Nairobi ama Mombasa. Niduogo to giduogo kagi ya Mombasa to giduogo kagi ngima. Ya kuwa kurudi wamerejea lakini hawajarudi wakiwa salama. Jomoko be nowuok modhi kani gimon gi nyithindo lwetgi to ne giduogo gimon to nyithindo to koduogo. Kuna wale walienda wakiwa na mabibi zao na watoto lakini walirejea bila watoto. Sama giwiro ka nyithindo onge to dhako moro to duogo gi chwore gi nyithinde. Wakirudi bila watoto na mke mwingine anarejea na mumewe pamoja na watoto. Duoko gipogore nikech wan gimoduogo to chiege to lal ne oko to nyithindo to duogo. Kurudi kwao inatofautiana, maana kuna yule amerudi pasipo na bibi lakini watoto wake amekuja nao. Koro duoko margi pogore kaluwore kaka giduogo. Sasa jawabu wao inakuwa tofauti kulingana na jinsi wamerudi. Wuok ne nyalo bedo maber e sama ne wuotho chakore. Kuondoka kwao ingelikuwa salama wakati walianza mwendo. To duogo ema kelo pogruok. Lakini kurejea ndio inaleta tofauti. Jomariek wacho ni giko mar gimoro opuodho chakruok. Wahekima wanasema mwisho wa jambo inatakaza mwanzo. Kaka ng'ato tieko wuodhe nyiso kaka nochako. Jinsi mtu amemaliza safari yake inaonyesha jinsi alianza. Koro mai mobiyo aduna wach gotieno sani niya. Sasa ndio maana nataka niseme na usiku ya kuwa wachako wuoth wadwani wadhi gi higa mar 2025. Tumeanza mwendo, tunataka tuende na miaka ya 2225. To walamo kabisa ka chunywa gombo neno ber. Tumekana ya kuwa tunataka moyo wetu ione furaha. Taduna parni na Ayubu nowuoye giko mar wuodhe. Nataka nikukumbusha ya kuwa Ayubu aliongelelea mwisho ya safari yake. To wacho ni kana ageno neno ber te karach nobiro. Na akasema nilitumainia kuona wema lakini mabaya yalinipata. Kendo kana ageno neno ler to mudho nochopo. Nilitamani kuona mwangaza lakini giza ikafika. Mbaka mar ng'ato e giko mar wuoth nyalo nyiso kaka nochako. Gunzo wakati wa mwisho wa mtu kwa safari inaonyesha jinsi alianza. To nikech wachalo joma e utugo gari wadwadhi. Maana tunakaa ni kama tumeanza kuendesha gari tunataka kwenda. Tagombo yudo ng'ato makagache ringo. Nilikuwa natamani kupata mtu gari yake ikienda. To koniko dereva mariembe to nyalo kone ni riembo maber kabisa anie gari nigi nyithinda. Akiandika dereva wa kumwendesha anaweza mwambia endesha vizuri maana niko na mama na watoto. Wan gi jomo osebedo piny mogoro maber kaka gidwadhi. Tuko na wale wameketi chini wakachora vyema jinsi wanataka kuendelea. Suleiman wacho dwania. Suleimani anatuambia ya kuwa rit chunyi gi kinda duto. Linda moyo wako sana mondo chunyi obed makare. ili moyo wako iwe sawa. Nikech weche madongo mag ngima mar dhano. Maana mambo makubwa ya maisha ya binadamu wuok e chunye. yanaondoka kwa moyo wake. Wan gi jomo osegoro kaka gidwa wuotho. Tuko na wale wamechora jinsi wanataka kutembea. Kata pokirado gi jonabi milero ne gire ngai ma ugike lamo. Kabla ufike kutana na wanabii na ueleze mfikie kwa kuomba. Gombo ni kako ne gichal kisegore chunyi. Waso lako jinsi unafaa kuwa umeshachora moyoni. Dadu na wachi ni kabuno niya. Nataka nikwambie leo ya kuwa Paulo wacho ni kangwech no chakore nam. Paulo anasema safari ilipoanza baharini unegi winjo yamo makudho mar milambo to no kudho mos. walihisi upepo ambayo ilikuwa inavuma ya kusini. Magino margi to no gik ni gima gidwaro to gimap. Tumaini lao likafikia ya kuwa wamepokea walichohitaji. Mambaka negi goyo kajomo oseyudo gima ne gidwaro. Wakapiga gumzo ni kama wamepata walichotaka. To ikanegi gike rado gi lweny manyalo rado gi ng'ati wuoth mosechaki. Wakafikia kupatana na vita ambayo inaweza kuenda na mtu katika mwendo ambayo imeanzwa. Agombo ni walosre ka jolweny madwa dhi e kedo. Ilikuwa nataka tujiandae kama wanavita wanaenda vitani. Machunyi gi ramo kabisa ni duoko nego duogi. Ambayo moyo wao inakana ya kuwa wanapaswa kurudi na jawabu. Mieche gi orogi mondo giduogi gik mabeyo. Boma yao imewatuma warejee na jawabu njema. To gidwa chako wuoth mar dhiyo Mugigo. Wanaanza mwendo ya kuleta vitu hivyo. To gigoye piny e laro ka ng'ama olwar e nam. Na wanaanguka ni kama wameanguka baharini. Yawuoyi wuok ka nigi yiedhi e nam to gik ma gidwaro be opogore. Vijana wameondoka wakiwa na mashua baharini na wale wanaenda kutafuta ni tofauti. Jomoko nigo lope modidwaro rech madongo mondo giduog e dho nam. Wengine wako na nyavu ya kwenda kutafuta samaki kubwa warudi nayo kando ya bahari. Wan gi joma nigi gogo magidwaro omena mondo giduog e dho nam. Tuko na wale wako na nyavu wanaenda kutafuta omena warejeshe kando ya bahari. Jomoko duogo
sasa. Kanyo ne gigeno kabisa na jali onge. Hapo walikuwa na tumaini ya kuwa hakuna ajali. Gikoni maka waseido to chopo kende mawarito. Wanasema tukishaipanda tunangojea tu kufika. Oknotamu wasigu ito giko maruo. Haikuzuia maadui kuwangojea mwisho wa safari. Maripoto donjo ni kane gilores jiane girado giwakora. Ujumbe ikakuwa ya kuwa wakati walishuka walikutana na wakora. Magiko maruo bigine okubedo maber. Mwisho ya safari yao haikuwa sawa. Agombo nutieno mawanekani. Natamani usiku tulio hapa Wayuni enyo Maria mawangi neno kama gidwadi. tupate walio na hekima ya kutazama mahali wanaenda. Jayalo wacho ni ha. Mhubiri anasema ya kuwa Na Maria kwangi niwie. wana hekima macho yako iko kichwani. Wanyalo neno kama gikulwech biro bie kapoko giki. Anaweza ona mahali mwisho ya vita itafikia kabla afike. Eno nyalo landa tari mbele kapoko chako lwe. Anaweza tangaza hatari mbele bila kuanza vita bado. Mithulu migaguro kenyidwa wuok ne lwe. Wakati wanapika mayowe ya kutoka kwa vita, Wanyalo wacho weche mag jemo ni wasigu. anaweza sema maneno ya kudhihaki adui. Koni kati chako rwako giri lwe. Anasema hata kama unaanza kuvaa silaha ya vita, Wegaguro maridugo kangamo seloyo. wacha kupiga mayowe ya kurudi ni kama umeshashinda. Wadwa menye lwasi marach maji wasigu segoeji. Tunatafuta katika anga mbaya, adui ameshashinda watu. Nago mumna wacho ni niya. Nataka niseme ya kuwa Soja wuoyo e lweny mochako kodhi. soja anaongea kwa vita mbaya ameanza akienda. Koni sama ne wadonje nam. Anasema wakati tuliingia kwa bahari, Ne wawinjo yamo makudho maber. tulisikia bahari ikivuma vizuri. Mageno nonyisowa ni gik maber osedonjo. Tumaini likatuambia mazuri yameingia. Madala nochalo gimomit ni kagima gik mabeyo nitie. Boma ikaonekana ni kama mazuri yameingia. Dagombo mondo awuo gi jomosefel. Nataka niongee na wale wameshaanguka. Manyalo go mbaka ka ji obet kama. Wanaweza piga gumzo watu wakiketi. Koni an mawuoyo kodi usani ni. Anasema mimi ambaye nawaongelesha sasa, Ne an min nyithindo auchiel. nilikuwa mama ya watoto wa 6. Adok e ywak kamanyo koth ogucha. Nimerejea kilio nikililia mbegu yangu. Ok ni nikech ne ok anyuol. Sio kwa sababu sikuzaa. To lweny maromo gi ji e kor pap. Vita ya kukutana na watu kati ya bahari Nochamo nyithinda madong' gi lweta lilo. iliwakula watoto wako nikabaki mkono mtupu. Onyalo nyisi nying nyithinde kaka nochakogi. Anaweza ukakuambia majina ya watoto wake. Kinde ni norado gi yamo milambo makudho maber. Ina maana anatoa na upepo ya kuvuma kwa upole. Mbaka ni noywak ka ng'ama oyombo wasigu. Nguzo ikaongana nayo ni kama ameshinda adui. To lwenj Satan rach wawach ni otieno. Vita ya ibilisi ni mbaya, nikwambia usiku. Inyalo ringo 100 mitas michal gi miyombo. Unaweza kimbia mita 100 ukae ni kama umeshinda. Oyuko bang'i kowinjo muya mar remo madalau. Anakuja pole
Kanageno. Nilipotumainia Nabiro winjo yamb kwe musiko. nitasikia upepo wa kuvuma kwa upole sana. Turacho sodo. Mabaya yakasonga. Utieno ni mbaka nitie. Usiku kuna gunzo. Nejo mubedo pini sana. Kwa walioketi sasa. Katiparo kagima kori ber. Hata kama unawaza upande wako ni sawa, Chandrigi chunyi moni uo. jisumbue kwa moyo ukanene. Kunipoko di maber. Useme bado ijakuwa sawa. Tagombo mondane kaber. Nataka nitazame ikiwa sawa. Chandrika mibete. Jisumbue mahali umeketi. Kawu kama kuru antieni. Nikitoka mahali nilipo sasa, Tuluenja chalo nade. vita yangu inakaaje? Tubangdwe chareyo. Na baada ya miezi miwili Biro chalo nade. itakuwa aje? Na wacho ne jowa. Nilikuwa naambia watu wangu, Niki neno jabatito wach nenea. ukiona mwenzio mwambie ya kuwa Agombo mundo kinya chaka nini kinyi. natamani nikuone tena kesho. Agombo mundo kinya chaka nini kinyi. Nitamani nikuone tena kesho. Pinya lukuji jumumbera kaji ubet kaka wabet. Ulimwengu unaweza tulia tukiketi jinsi tumeketi. Kaji uwere kama. Watu wakiachana hivi, Lwenja lutwiri ne daku moro. vita inaweza jifunga kwa mama fulani. Mungi bati munua kajulemu tonge. Aangalie kando apate hakuna watu wa kanisa. Unyalungi unge munua kajulelu unge. Anaweza angalia nyuma akose wahubiri. Udongi lweje kende ginya sache. Anabaki na vita yake na Mungu wawili. Agombo ni ngato
wanahitaji vita. Viongozi wa vita. Ukipata kiongozi hata boma ikikataa, waambia usiku ya kuwa kuja na mshindi. Waambia usiku ya kuwa kuja na mshindi. Haleluya. Kata ya milambo no chapo kudomos. Hata upepo yule ilianza kuvuma kwa upole. Ujije uvuki mwana kichwa ibiro winjo. Ujije ongea na wake kwa waume utasikia. Yoma nonyolo nyithindo mogido lembege. Walio sawa watoto wakawashika mashavu. Wachako mini giwuon. Akawaanza mama yao na baba. Ili dalamae to yuwa. Kitu cha boma inamnyang'anya akilia. Ibiro rado gi yura kula. Mama yakutana na yule kula. Adwa wacho gotieno. Nataka niseme na usiku. Kata ya mbadala utingo redwe kokalo. Hata kama upepo inajizweka juu kila Otieno ni wabiro chiko mbom. jioni tutaweka mbomo. Wabiro lando ni jala
Anashuka gerezani. Unarugi Petro. Anakutana na Petero. Tego kuwoyo. Viongozi ya kuongea. Udonje jela. Akaingia korokoroni. Pamo Petro. Akagusa Petero. Uniwinjo na tego. Akamwambia mwenye nguvu. Amala sebiro. Inuka, nimeshakuja. Haulepi tuguchi. Chukua manguo ufunge. Ochengo dojijo. Hiyo siku. Askisi barito jela. Askari wa gereza. Yoko neno tuon. Hawakuwa na kiongozi. Ukone Petro ndio. Akamwambia Petero ya kuwa. Robo amalo. Saa imefika, inuka. Ngema ya ndolor. Yale lango lalifungwa. Katego ya okende. Kiongozi anafungwa peke yake. Ngema ya ndolor. Lango yaliyofungwa. Katego ya okende. Kiongozi anafungwa peke yake. Wakinu mar sabato. Siku ya Sabato. Alando tarika bi. Natangaza tarehe 5. Wenyo serumo. Vita imeisha. Wenye mwenye chino pango. Vita shetani amepanga. Wenyo serumo. Vita imeisha. Alando tieno neo. Natangaza usiku. Paoni. Kwa hiyo uga. Loto seduogo. Ushindi umerejea. Paoni. Kwa hiyo uga. Osimo seduogo. Maji imekuja. Bako majachir. Mama mjasiri. Kilo muomo gitwa. Atapenya kwa lazima. Chunia. Nasema ya kwamba Kilo kaolo. atachukua ushindi. Kilo kaolo. Atachukua ushindi. Tiendo kabuono. Usiku wa leo. Ikabi. Tarehe 5. Loto duogo. Ushindi inakuja. Kata ya ndigiaji. Kama walikutusi. Awinjo karuoth wacho. Sikia Bwana akisema. Ayanyo rumo. Matusi yamekwisha. Kata ya ndigichai. Hata wakikudarau. Otiendo kabuono. Usiku wa leo. Chayo rumo. Madarau yameisha. Wacho kotiendo. Nasema na usiku. Kata ya ndigongea. Hata kama uko na nyumba. Tego dhigedo. Kiongozi atakujengea. Wacho kotiendo. Nasema na usiku. Tunego nyithindi. Hata ikiwa watoto. Awuna neno ngima. Leo naona uzima. Wacho kotiendo. Nasema na usiku. Kata ya ndolawi gilwe. Hata wakikufuata na vita. Wenyo rumo. Vita imeisha. 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 Neno Yesu. Naona Yesu. Msalaba. Msalaba. 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 Yesu watone. Yesu anasema Rumo duto. imeisha yote. Rumo duto. Imeisha yote.